khusus konten-konten film manang na lawak-lawak Batak nungan tung macai gudang bermunculan. Gudang merdokon na kehabisan ide do anak pakak basa dang habi hamu mangupload basa dang habi hamu bebe video basa jarang hamu bebe video na tirsenge do hamu mang na kehabisan ide ini kan tu youtuber Batak konten film do lawak Batak ini mana kining sungo di do tanggapanmu tu sih manang nagabe hira saya ingat do menurut mang na sungo di do ban majo suada tips trik bowling maben film pendek Batak mungkin mang na film-film ngasih peta pendapatan majo sunari kan gurang utong manukut tau ngasih dia pendapatanmu ngasih dia pendapatanmu kan Horas mula tayo matutong ate do nami itu hala amang do inang do akka do nga salu na ala isang kamu do tikki muna laman nonton video on do akka video na asing no ba to pahami jadi boga sa tikyo na lagi rap do si hotang imana puna channel anak pakat usuri mana rotuson ala kebetulan adong akka suku na masuk tuwa ima melalui DM inbox mang nawe ate jadi songno nungay ngapra lagi kesibukan na halo sonari marorok di jauh. Kalau marorok do? Marorok mah serian. Bolo taring tu kreator on sonari kesibukan ne para. Adok sautik project si Karejo Honon. Project atas ngudi deh. Memborong do mang ngudi ya. Ala di dunia kreator do otomatis sebuah project. Lawir gelut di bidang videografer mak mabain memproduksi lagu do film naso sadia. Boh. Jadi lagi biarong do rencana ni channel anak pakai tigi gabi beralih konten makana gabi memproduksi lagu rencana nian mulu boy siatan non di pangsa pasar memproduksi lagu mana rencana tak banyak ke budaya Batak totok doi niulahon tujulanon jadi atas di menungain perpeak ni mang nasongot cerita ni lagun sungudi mangai makana gabi boy macam istilah na tertarik ho ning lamun produksi lagu jala holan ning lagu do bedo mo mang narong naas dako lah nih bahasa awam nan waing julen isu menuju bibit binereng ma prapiatna mulo ringgado bani terusun itu rubu muse bibit na sing tersongoni ma jadi lagu nahu produksi waing judulna ibana manangau tongdo lagu-lagu baper ai do na terima akka milenial kan jadi hira-hira sebulan non mulai proses recording satu pembuatan video klip do tak pema mixing na si hidung kira memakan waktu sampai 2 bulan mak alana saat do kami satu pakat jadi itu koko nak ikan satu pakat kamu na lama ba proses membuat video klip nai jadi hira-hira ma digatayang lagun alana song na menarik do pema ono pura semilidak do nari sayang mah. Olo hira-hira di ketayang. Mulo tayang jelo di backup kami detong lagui do film detong ano para jolo tayang baru mah lagui. Oh. Iyo. Ido teh ang hinang ate do akarong ate. Kota pa imado nate. Jadi ala ni unang lupa hamu kunjungi hamu channel ala pakka subscribe pamu asa tara ano nak manuntok kita. Songoni nang doho channel parang gadjang totong masa subscribe pamu ate. Jadi alam mesti suka na masuk imana kita ringok tunarok kunin na dong gulang manukun alam mungkin salilingok kan ibereng hitarap lama bain akka hiburan na dapat tupa berupa video gulang suka na masuk tuau mer ningok matongi musi nungaing takas tabo to mungkin opera jujuk ditonton ho akka youtuber Batak khusus konten film manang na lawak Batak nungan tung macai gudang bermunculan gulang merdokon na kehabisan ide do anak pakak manang na dang lanjut bi atas soni mah suku-sukun na sungguh dengan pendapat me mulu na kehabisan ide kurasa daong alana taralu si duin waeng alana kebetulan do kami naeng memproduksi lagu ngatak tas tabo mulu memproduksi lagu lengkap do video klip na memakan waktu kurang lebih 3 bulan mai on na persingkat tamihin namon kejar tayang apalagi ala do musi film nate ala do musi film na jadi mulu kon adong suku-sukun na merasa tersaingin na daong alana sudah do hita na puna sa hudulan na puna sa rere na puna sa tikar di ulot tabe atas 5 oh ido te jadi tuak kadongan na manukun nate na ya manukut tu milalu yak kabe sos basa dang habi hamu mangupload basa dang habi hamu bebe video basa jarang hamu bebe video na tersaingin do hamu
mang na kehabisan ide na kan jadi sonare nga langsung beta sukun ima tu pemilik channel anak pakat tati bo Isu na manukku na na sisa lutod na manukku ni. ada ya apa rai suku ko tahu anggo gurang medang mungkin padokko ni sada kan ini rumah kan jadi taringo tu youtuber Batak konten film do la Batak ini mana kining sungguh itu tanggapanmu tu sih manang nagabe hira saya ingat do menurutmu memang nasungud dia Daong. Ay hita no ay kamambain hiburan biasa na mulo na munapik halus na. Oh. Daong. Baga de. Alay di rohana dang binoto asing. Alay mulo pribadi jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Dang merasa tersayang nyaw. Alana saru pasangon handphone deh. Saru pasangon handphone. Mulo gudang handphone ni gudang pilihan. Otomatis songono pribadi mangatak kasra di ho mulo memproduksi film. Nang pepilih abal-abal, olo do memakan biaya sampai onom 7 juta. HP pada pota siya ni ngatakas di ho ngakaras siya ni satu ngana balik. Jadi buasa hudok na kinosongo ni mulo fokus duhita tu pendapatan boy mahudok kon merasa tersaingi. Alay mulo di dunia kreatoron berusaha au membain karya terbaik olak inatolak gogokku. Mulo tung pedang terbalos sian si humisik. Mulo hatan waing mandok setidaknya aku pernah membuat suatu karya. So ini mate. Beratna nang penungang gulang aka youtuber Batak do konten film ang la Batak bermunculan HP dang na merasa tersing ya te. Mulo songo bahasa Indonesia madokon kualitas lah yang menentukan atas ini mate. Mungkin memang mohon maaf te cok kadongan memang kurang tahu do dang pal dokon mang na sada channel ini ala gulang dotong channel nama konten film Batak ikuti so na hurang do pe sian cara-cara memang dang nama lu do piau tong secara cara pengeditan pembuatan gambar do ak mensusi skenario ale mungkin rasa tok kadongan kok tetap masih semangat tadi nang patah semangat ale ngajago-jago makan hurok ko apa rasa ben tubuh so ni cuman kan aku nak mangaliak komedi sian kacamata penonton do kan ini kan so di dos ban majo so ada tips trik bol ning maben film pendek Batak mungkin mang na film-film ngasing petaho dakpala niyan na maloy bambain film alay inti na hulang peralatan do muloro otik peralatan kualitas na roa makana hiya do hudok kon adong hiya marga sitopul tulangon banjo sada jo film terbaik kan hepeng do tu si hudok kon kasih saya modal akan saya buat film seperti apa yang Anda inginkan. Ima hudok kon bahasa halus na tu tulangon marhata nading kan ay mulo holam modal sada kamera do nuaeng otomatis hasilnya pe bahasa ngepilih-pilihnya anak pakatima ale mulo nunga do sempati mana pakai kamera rig kamera sinema kurasa tang pala na padok kuhita budo tabayan songon film-film bioskop asal melengkap sudah na peralatan ay holam mangatur do disi holam mangatur kamera na do. Jadi mulo ngambil film, kolan modal sada kamera pe, ba prosesna bagi leleng, kolan itu hatsa. Mulo ngambil film sada kamera otomatis adegan makatai, tu lawan jenis na. Mulo sada kamera otomatis pindah-pindah ma kamera. Bagi 2 hali matong karejo. Ale mulo nungal sangai mana pakai tu lumanang na opak kamera, kolan sehali action scan dapat. Oke, jadi songon na tips-tips na kini mana kinodokin bolu sada kamera mungkin takas tahu tungang do akado nga penungang ra bahkan berbunalkan handphone do sada handphone. So di macarane sa sungon na bagak. Hal-hal yang paling diperhatikan ini Majo Parjolo. Hal-hal na paling diperhatikan mulo mambain film pakai modal handphone pencahayaan, dohot cara pengambilan gambar, angle-nya. Alana mulo videografer nih sada film membuat film continue di sudetong berlanjutan. Allah tiba-tiba pas di shot sian sebelah vertikal sian sebelah kiri mana arah jam 9 pas sonok kedo perupa nih. Tapi ala nunga mengulang tiba-tiba mengulang makan anak skrip nah lu awin nah. Tapi dang dingok tangan nosong non. Nah bagi bisa ngono kan. Jadi imat tong sada kelemahan na mulo pakai sada kamera mana mau membain continue pengambilan gambar. Jadi mulo langsung vertikal horizontal imana sada 2 tulu kamera oleh sehari tag gimana dapat sudah kan. Oh jadi mah na paling perlu ate baru tersinggung tu
tersinggung tu pendapatan maju sonari kan gua ngutang menukut tau nggak dia pendapatanmu nggak dia pendapatanmu ini kan ada mungkin di bereng sian segi film-film natawe ini mungkin ada yang di agak lumayan mah kan viewers na penonton atas ini makan jadi podo ngatazalo untuk godek kisong ini usaha nungaing nang menukut nung kalau bawa mangsa di pendapatan nungaing kan nungaing mungkin sebagai saran tuak kado nungaing na langsung berpikiran tu pendapatan so ini mana taring tu YouTube pun songono do dihamu ama nginang molo au pribadi mar YouTube dang fokus tu pendapatan ngahudok nak kiningan memproduksi film mau alana tot kebetulan adong dotong proyek-proyek tadi luar membayar ke film tu halak kalau dong rupani memesan film berupa biografi ni imana asa gawe songonon banju film songonon jala dang diupload di YouTube kolan dokumentasi ni mana adong nasian Malaysia adong nasian dia kurang dotong produksi film akka tuna sida jadi mulai ditentuk kamu ke film-film na di channel anak pakati boy marok konon akka film-film gagal deh alana kami sendiri pakai modal saya ada 2 kamera deh jadi mulai nunga memproduksi film kami untuk pesanan nih halak paling odik pakai 4 kamera selalu deh pakai 4 kamera lengkap dan sudah jadi anak yang suku-suku non tarik tu pendapatan puasa au fokus di dunia YouTube alai penghasilan nak selalu mana dang menutupi imana king nahuruk ko ni setidaknya aku pernah membuat suatu karya dan aku sehepeng memang borak do memang menarik makau tangan suhar memproduksi film mahita rupani modal 5 juta HP tak upload mah di YouTube manonton may mana sekitar marsaras ribu bicang bahkan puluhan ribu otomatis kandang balik modali buhar cara nata bayang memutari yang aku bahas ada contoh kan hubay ma film ya ma pertamahin hubay ma film rugi ma au sekitar mar 1.500.000 mambai sada film hu upload di YouTube dan harus penghasilan na hula mar 300.000 masa filmi alai ala baga di bereng jol ma hurowa jala isuk kunau buhar carana di bekoi modal sada kamera hubayan pakai handphone pakai handphone do di bayanon ngasongoni songoni mohoro penilaian na kan jadi mulai lengkap panon kamera buri beko hira film-film bioskop boy jadi kini kebetulan di modal 5 kan membaik film mah puas main mana berangkat main mana tuh luar negeri mulai di luar negeri dong hira semacam mulai di Indonesia hira mola TVI kan adong dosong di perjual beli film di sini mau di pasar pun di mana film kan nah hubai non jelaris mau di sini jadi bagi berkelanjutan mamusena banju musim film sonon akka musik akka ipa boy mana musik keturungan na ipa boy akka tu dia jadi marubani molo karejo ku dang hulan fokus membain film membain konten di YouTube adong dotong akka sampingan di luar ada tidak ada berhubungan tu videografi oh tersongoni mah oke jadi orang do perhana kisuk-sukun na sukun idang do bejoli si hoa taring tu lagu do video klip do filmi hira-hira adik do tayangi asara pa imang hitate amang inang mulu filmi malam minggu mau usahaon tayang lana lagi proses editing ope mangedit nak kurang zuhur tu son jadi mulu lagui mungkin sekitar seminggu mas setelah film diupload jadi rak pai mamu itu emang nang berarti di Bulesio dotongan mungkin salah satu di antaranya film yang lagi di Bulesio tetap malam minggu tayang ate oke jadi mungkin tersoni maju suku-suku nate sama ngopi juta 7-an jadi itu hal amang do inang ate kamu non komentar di muna di kolom komentar sungudi do pendapatmu penilaianmu taringo tu karya-karya do ka film-film na utami nang lo pesi pasatomu tong do promosi aja tong kita Evelyn Production on bye dia mau menginang kami Evelyn Production bergerak di bidang jasa pembuatan film pendek dan durasi panjang molo portofolio manang na ikon nahu film nahu bek kami mulu perlu bereng muna boy majak prihamu tu nomorhu adong do di channel anak pakat nomorhu urang do ke film-film nang produksi kami alai dengan catatan dengan perjanjian nami tu klien pemesan film dang boy di pasar hon di YouTube jadi di komputer lengkap do sudah nuaing mulu perlu dihamu sampel boy kirim kami bergerak di bidang jasa pembuatan film satabi dang nagawe manibang-nibangi manang pagijak kon hata mulu bahasa nuaing siap diadu dengan layar lebar kurang nunga produksi kami film tersong 5
mau lihat ya. Oke, wala hati-hati. So ni ma yo so juga setikon so na aro ngang dokon ngobrol-ngobrol mang nagobur-kubur na mi ate mala te matong jala amang do inang salu na nung mga video on. Unang lupa kunjungi mo channel anak pakat asal beri kamu di si karya-karya nobek kami terutama karya-karya yang lebih mana. So ngayon do channel para ngadang subscribe pa mo ate do anak pakat ate. Mala te madita sulod na oras.